Sveti Dimitrije Solunski Mirotočivi je bio hrišćanski mučenik za koga se veruje da je živeo u Solunu početkom 4. veka. Dimitrije je po očevoj smrti nasledio vojvodsko zvanje, a kako je vaspitavan u hrišćanskom duhu, on je propovedao hrišćanstvo umesto da ga po zapovesti cara Maksimilijana istrebljuje. Car, saznavši da je namesnik Dimitrije hrišćanin i da je mnogi umesto da ih odvrati upravo preveo u hrišćanstvo, naredio je da Dimitrije bude prvo utamničen, a zatim izboden kopljima usred molitve. Telo mu je bačeno, ali su ga hrišćani tajno uzeli i sahranili. Na mestu gde je Dimitrije sahranjen, velmoža Leontije iz Ilirije izlečen je od teške bolesti nad grobom ovog mučenika. U znak zahvalnosti podigao je crkvu. Prilikom iskopavanja temelja crkve pronađene su mošti svetog velikomučenika Dimitrija. Veliki broj pravoslavnih hrišćana i vernika slavi ovog sveca, verujući u njegove isceliteljske moći koje su mnogima pomogle. Saborni hram u Preševu posvećen je Svetom Dimitriju, pa se današnji praznik slavi kao hramovna slava. Danas sveti velikomučenik Dimitrije vrši smotru ovde i na izvestan način možemo kazati da se on i raduje. Zato što smo imali, evo može se kazati, posle mnogo godina da su deca škole u Preševu, čija je također danas slava, kojima također čestitam, na najbolji, na najljepši način pripremili slavu, odnosno proslavu svetoga velikomučenika Dimitrija Mirotočca i na taj način i oni posvedočili svoju veru. Mitrovdan je i krsna slava najvećeg broja preostalih Srba u Preševu, a proslavlja ga i osnovna škola Vuk Karadžić. Pre svega značajno zbog toga što smo iz dana u dan, nažalost, sve manje i ovaj dan kada se okupimo maltene svi iz grada pred ovom svetinjom i doživljavamo jednu svoju ličnu radost, naravno i jednu porodičnu i sveukupnu radost. Iako malo naš Srba ovde živi, ali na neki način se ovde sakupljamo i obeležavamo ovaj dan. Mi pokušavamo da uvođenjem veronauke u školi pokušavamo da decu približimo crkvi. To nam je cilj i mislim da, pošto nas je ogromna manjina u Preševu, naš cilj je da sva deca budu privržena crkvi i jednostavno ovde se osjećamo najsigurnijim. Učenici sa veronauke za ovu priliku pripremili su prigodan program. Ko te čuva?